sebefuna amanzi bayagrambluisha bayasola kuMoses bathi kanti sasukelana eGibhithe lapho bekunamanzi lapho bekunokudla lapho nezimfuyo zethu bezothola amanzi usilethela kulelihlane wena Moses ukuthi sifele la lithi iBhayibheli ngibheke mntanami ngikhuluma nawe lithi iBhayibheli ba complain abaze bafuna ukumkhanda ngamatshe befuna amanzi uMoses wanyuka intaba wotshela uThixo wathi naba labantu sebomile ngesihlahla lempi badinga amanzi ogwadulo ugwadulo luyisihlabathi alinamanzi ungizwile amasign ukuthi kungavela amanzi awekho amasign emvula awekho amasign ukuthi bangahle bathola umfula la awekho wesethu uThixo ungesabi thatha yona le nduku yakho le lophume nayo eGibhithe awuthi amen hamba ufike nje ukhombe idwala lizawakhipha amanzi lizawakhipha amanzi anithi amen enkonzweni ngiyaphinda ngithi okushiwo uThixo yikona ukuyophumelela ungabi nandaba nalabantu abathi uzohlupheka uziyofa abanamanga uThixo akashongo njalo ungabi nandaba nalabantu abathi angeke uthola umsebenzi banamanga akakashongo uThixo ungabalalela akusho abantu akushongo uThixo abantu bathi unecancer wena uThixo akayibonanga icancer abantu wena bathi ugulwa isifo samathambo uThixo sengaconfirm anithi amen enkonzweni abantu bathi wena uphethwe ushukela ne-high blood uThixo akakashongo kholelwa kuloko uThixo akushoyo hayi lokho abantu abenza njani abakushoyo asiqhubeke now Moses uyafika kuleli dwala ufika ke ngentukuthelo uyalishaya idwala ngempela idwala lakhafuna amanzi liwakhafuna esimeni esingathembisi uyabona isimo sakhe asithembisi mama ukuthi ngalendlela abantwana badakwa ngayo kungahle kuvele abantu kulabantwana ayisimo asithembisi kunini uthi uyakha namanje lo muzo wakhako awufuni ukuphela kodwa ngizela namhlanje ukuzomemezela ukuthi khona ingahlangahla khona umdala wensuku khona uJehova Jireh uJehova Sebawoth khona uAlpha noOmega othi nakavala ke kongavula othi nakavula ke kongafahla khona umlilo oqothulayo khona ingahlangahla alithi amen enkonzweni kholwa yilokho enza njani akushoyo hayibo lithi amen enkonzweni unamanga lo Satan lothi angeke ushade uzoshada wena unamanga lo Satan lothi angeke usebenze uzosebenza wena unamanga lo Satan lothi angeke ube nemali uzoba nemali wena unamanga lo Satan lothi wena uzofa ufele ekweleteni uzawuphuma ekweleteni ngegama lika Jesu alithi amen kholwa ukusho kwakhe tshela makalati kholwa ukusho kwakhe awukhuluma ngatshela makalati kholwa ukusho kwakhe phela washo koPetro sebethi sishikashike ubusuku bonke asikabambanga lutho wathi uJesu njengoba sekukhuluma mina buyelani khona elwandle wathi uPetro awu Nkosi sesimane asiyenza ngenxa ukuthi sakhulume wena kodwa inyama yethu ayisayithembi lento esiyenzako inqondo yethu ayisayithembi lento esiyenzako we are broken we have gave up asayithembi yonke lento yasolwandle wathi uPetro kodwa ngenxa yokuthi sekusho wena Jesu sewabuyisela amanetha hayibo fumana ithi amen enkonzweni njengoba ngithi kuwena kholwa ngokusho kwakhe awuthi amen bese ulahlile ithawula sithi isizulu akulahlwa mpheleko ngokufelwa hey kholwa ngoba namhlanje ukhulumile Jehova uthi lesifo siyahamba ngegama lika Jesu uthi lesifo samathambo siyahamba ngegama lika Jesu uthi lethe ehlele eqolo lwakho yaphuma ngegama lika Jesu bongalala uzoqala ukulala ngegama lika Jesu bawuphila ngamaphilisi kasa amaphilisi siphelile ngegama lika Jesu
ngiyaphinda kholwa ngokusho kwakhe. Nikhona enkonzweni? Tshela magrant just kholwa ngokusho kwakhe. Yazi ukuthi babili abantu esibahlonipha emhlabeni, anti amen. Thina esihlonipha abathakathi. Uyabona umthakathi noma angakashongo lutho, angafika thatha umuthi wakathi awuthi amen. Umthakathi lo afika uqhelele esangweni kwakho nje awuqhele athi ozondlula la shayeka phansi. Lingashona ilanga solo kwabantu bayivalele endlini ngoba bayakholwa ngokusho kwani komthakathi. Hayi khona uamen umncane kule nkonzo. Uamen umncane kule nkonzo. Afika uThixo athi asikho isikhalo esenzele wena esiyophumelela. Uma sewasho njalo kholwa ngokusho kwakhe. Uvuke ekseni uthi muthi onomuthi asikho isikhali esenzelwe mina. Asikho isikhali esenzelwe mina. Undlule labe bathi angeke wedlule ngoba ukhulumile omdala wensuku. Hayi bovuma nenkonzo nithi amen basalwane. Tshela amakhala nti kholwa ngokusho kwakhe. Phinda